Pamiarsa tetiga shuttle bus kesayagayang anggian ngayahin petumpang sana pacang muali kegenah ipun ngelintangin Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Moda transportasi puniki kesayagayang angin nampenin kosek nyane kendaraan nuju bandara sekadi nyanggre pengerau warsa anyar. Satelbas sani memargi daweg tanggal 13 Desember war sekali-tali 3 likur, kantos 3 Januari war sekali-tali 4 likur kasiakayang oleh Bandara Ngurah Rai sareng Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Satelbas sani ngayahin 3 rute ring Bali nenten kakeniang perbeu utawi gratis. Layanan Satelbas nuju 3 rute ring Bali skadi Sentral Parkir Kute, Bandara, Seminyak, Trans Resort, Bandara, Miwah Nusa Dua Bandara. Layanan shuttle bus memargi daweg galah pat kantos Siawengi tur side keanggen ring area pick up zone domestik miwah internasional. General Manager Bandara Ngurah Rai Handi Heryuditiawan Mausang, kuentenan shuttle bus puniki anutin instruksi miwah pewarah Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Ayahan inucap wantah pinake pangupaya ring sajoning nampenin kosek nyani lalu lintas ring area bandara. Baik ketandani nguduhang majang samian pengguna jasa, mangdane nabdabin tur anutin galah keberangkatan nuju bandara, mangde side rauh sedurung galah nyane, sedurung galah keberangkatan pesawat. Baik ketandane narkayang puncak arus balik memargi ring tanggal kalih Januari war sekali-tali 4 likur, antuk 6 dase talian diri penumpang miwah petang dase kutus permohonan jadwal penerbangan tambahan. Bali Pos Nguningayang.